Sampun liwat asirepan. Inggih, nemangkin cerita yang titiang ari sejeroning pidabdab kewontenan sang kekalih tatkalaning punika wonten ring pasirepan sampun punika ngelintangin ajerejepan. Ilayan sari mangipi Dewa Ratu Agung nadak saro sagetan ninyoman layon sari punika nyumpene ya to mangipi. Mahe piang reko manut ri sejeroning daging ipian wantah nilayon sari ngipiang paumahan iato pekubonnya nih. Anyudang blabar aku kelintang kawan pisan ri sejeroning daging penyumpen mapan umahnya ne kanyudang dening blabar sane ageng etan kadi-kadi. Ronden tutu galang tanah Ri sejeroning pasirepan galah durung punika mewasta nyutetin puput galang tanah iya to ngedas lemah. yang dusin laut nuturang ipian Peremangkin dane nilayon saring lejat bangun ngedusin bilih-bilih nuturang ini daging ipiannya nih. Bali nyoman dewan titian. Duh, beli bagus nyoman Jayo Prano Satmako dewan tiang nyenanake buko beli ya. Matangi titiang mengipi diolas tiang kapin anake buko beli tuh bangun metangi beli mapan tiang man mengipi busan nyen beli ya. Jaya prana yang nialo dan pesaman dana nimal makadi dane nyoman Jayo Prano sahoje ban alon dari sejeroning raos danene. Napi
pian ratu udah adi somah beli layon saringin anake bukoi dewo iya dadi tanake buko beli nawang menapo aneh saja ipiang idewadi ya ilayan sari dan pejemuga nemangkin ketual oleh nilayon sari ya di tiang ipi kelangan tunjuk lan bunganya ane mako kesayuatian nyane nyen beli bagus ane piang tiang tua sing jadolen nyipiang tunyung ketekaning bunganya nih makejang ical beli nyoman yayo prano nyenanake buko beli